Ne biste mi vjerovali, ali ovaj video je sniman 2 dana. Zašto? Zato što sam slučajno, kad sam išao editat video, sam ga slučajno obrisao. Ne znam kako, ali ostali su samo failovi od videa. Bacite sub, zašto nam jako malo fali do 1K. Na 1K ide najjači content. Niste doslovno svjesni kakav content spremam. I to sve čekam nakon 1K, zato što samo želim taj 1K. I ovo je story time kako sam izgubio svoju lijepu, dragocjenu kameru. Sve je počelo par dana prije. Dogovaralo se to već nekih mjesec dana, jel? Ali sve je počelo par dana prije. Kad sam dogovorio sa friendom, jel? Da idemo snimat to jest da dođem na jet, da snimimo sve, da snimim video. Tu smo se dogovorili za video i došao je taj dan. Radio sam drugu smjenu, taman mi je pasalo, treba sam oko 3 bi trebao ići na jet, u 6 bi radio i to je to. Vozio bi se 20 minuta. Sreo sam se sa friendom sa kojim bi išao na jet, snimao uvod za video, snimao neku zajebanciju, baš pričali smo sve šta ćemo snimat kroz taj video, šta ćemo raditi, da, video bi fakat dobar bio. I ništa, mi dolazimo tamo, sve sam snimao. Snimao sam od dijela gdje smo stavljali prsluke do dijela gdje nam je čovjek objašnjavao kako se vozi jet, gdje smijemo ići, šta ne smijemo, šta smijemo. Mi uđemo na jet, ima tih nekih, ne znam koliko je to sad točno, 100, 200, ne znam, metara, gdje vozite sporo, jel? Gdje vam jet ide sporo i nakon tih, kad prođete tu sporu zonu, jet vam krene odjednom. Krenete letit, buraz moj. Buraz, ja vidim nekog kita. Ništa, mi uđemo na jet, ja dobim zeleni, friend je dobio, ne znam, zaboravio sam koji boja, ali meni je moj zeleni bio prebrutal, još sam ga snimio. Vadim mobitel, snimam story, znaš, doslovno ću vam staviti story tu koji sam snimio za Instagram. Jet ide preko 100 na sat. Vi ako niste to probali, ne možete jednostavno znati kak je. Ultra je brzo i adrenalin vas pukne, želite samo brže ići, što brže možete. I ništa, ja po gasu. Presretan, doslovno toliko sam se derao u videu. Presretan sam bio, ja 100 na sat snimam, pa ja ne znam, taj video bi prošao bolje na Balkanu. U to sam definitivno siguran, jer ne mogu vam opisati doslovno koliko je dobar video bio. U čem je bio problem, kako sam ja izgubio kameru, jel, da ne dužim. Vozimo se, friend i ja na jetu, prošli smo tu sporu zonu, jel, gdje ideš jako sporo. Ko nije probao jet, ja mu preporučujem da proba, ali ne sa GoPro kamerom. Toliko smo se zajebavali, smijali, umirali od smijeha, znači predobro je bilo. Vrtili se jedni oko drugih, ja sam se derao sam se ko budala na tom jetu. Jet ide 80-85 na sat, na neku ravnicu sam našao, morao sam ju. Da nisam hitao tu ravnicu, ne bi mi ispala kamera. To je bilo zadnjih 5 minuta prije nego što bi bio kraj vožnje, jel, da idemo nazad. 5 minuta prije i da nisam hitao tu ravnicu, mislim, gdje je more bilo ravno, jel, mirno. I ja po gasu, 100 na sat, 85 na sat. More mirno, ništa, ali ja to valjda nisam skužio. U jednom dijelu su počeli valovi. Ja sam išao, ne znam, nekih 100-200 metara, nemam pojma, jurio sam ko budala. Ispred mene val, ja na val, odskoči jet, špicem udari od more, jel? I ništa, zamislite brzinu 85 na sat, pa normalno daš izletit van. I ništa, ima neka stvar koja vas drži uz taj jet, jel? Ne znam, neka špaga je zavezana tu i za jet. Nije špaga nešto, nemam pojma, plastično. Otkine mi se to sa jeta, sve mi se otkine i ništa, ja sa jeta. Salto napravim, padnem. Prvo gledam na glavu, šta je sa glavom? Normalno, nisam gledao šta je s glavom, gledao sam gdje je kamera. Kamere nema, buraz moj. Šta mi je sve prošlo kroz glavu? Dolazi friend do mene, isto vidi da nemam kameru na glavi. Mi nismo mogli vjerovati. Nećete mi vjerovati, ali evo upravo u ovom trenutku kad vam ovo snimam, neko sad ide tamo sa jetom. Evo sad baš prolazi to. Možda ste vidjeli ako je išao ovako tu neki. Dolazimo sjest, tamo na kopno. Tamo je bio friend taj koji iznajmljivo, čekao nas je. Ništa, ja kažem da sam izgubio kameru, oni isto nije mogu vjerovati i predložim ja neko to ronilačko društvo. Ja sam doslovno njih zvao da ih pitam jel mi mogu izroniti kameru. A ja sam vozio na otvorenoj vodi gdje kamera je upala u 30 metara pod vodu. Ja napravio salto sa jeta, salto u životu nisam napravio općenito, kamali sam. Kamera normalno drita u vodu. Ništa, ja zovem to ronilačko društvo, pitam jel mi mogu izroniti i oni su mi nisu ništa krivo ljudi rekli su gle. Da bi ja svakako morao dati preko 200 eura samo da mi probaju naći, jel. Oni da ne nađu kameru ja bi morao platiti, jel njima je trošak samo ući i izaći u vodu, jel. I da, tak sam izgubio kameru, šta da kažem. Ali imam ovu kameru, jel, sa kojom snimam ovo, normalno ona je super i sve, ali
Ona ne može za ove akcijske stvari, ja jedva nju držim s jednom rukom, vjerujte mi, pogotovo kad ima ovako velik objektiv. Mogu ja i sa mobitelom snimat, nije problem, ja i sa mobitelom napravim odličan video. Nakon što se to desilo, kanal mi je počeo užasno brzo rast, što je brutalno, evo, skoro smo na 1K. Eto, bacite taj sad do 1K, ali stvarno vam kažem, najjači kontent ide na 1K, niste spremni jednostavno za to. Čekam da dođem do 1K da vam snimam taj prebrutalan kontent. Zašto? Zato što želim da što više ljudi vidi to. Da je što više ljudi pretplaćeno na kanal, bolje da vidi 1K ljudi nego da vidi 100 ljudi. To bi bilo to, bacite like na video, uživajte mi. Ako želite još ovakvih story time-ova, obavezno mi recite u komentari i komentirajte videa. Zašto dosta vas vidi videa, ali niko ne komentira. Slobodno bacite neki komentar. Ako želite još ovakvih story time videa, jer se stvarno trudim oko videa i želim da svaki video dobro prođe, idemo do tih 1K, bacite sub, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!